Готвачът Марио je fiktivni lik od TV serijete Prespav. Za razliku od toga, svi te recepti podgotveni ovde su realni i preporačani od restoran Equilibrium. Zdravo nosite koji nas gledat. Ovo je Kujnata na Mario, kada što zajedno gotvime najukusnite jadenja. A danas, zajedno sa mojta dobro poznata knjiga Volšebnite vkusovin Equilibrium, uradit ćemo nešto drugo osven remek jelo. Remek predjelo. Odlično za uživanje sa društvo uz neku čašicu. Ovo predjelo je u stvari ono što mi vikamo mez, italijansko mez, ali mnogo ukusno. Da ne doži me sek. Da počnemo kao da nas neko čeka. Za svako meze kralj ukusa je sir. Ovdje nam treba mozzarella sir. U stvari njegov rođak, to je burrata mozzarella. A to je nešto mekši sir od obične mozzarella. Uglavnom koristi se za pice, ali mi ćemo ga tu koristiti za naše to remek predjelo. Napravit ćemo sicilijanski sos. Možda vam ovo zvuči malo zastrašujuće, ali uopšte nije tako. Jao, zamalo će da zaborave. Treba će nam i bosilekot. Prvo počinjemo sa sicilijanski od umakot. Malo ćemo izbaciti onako stres, jer je to najbitnija funkcija kuhanja. Zemamo jedan nož koji mora da je čist, jer ipak mi nismo varvari. I onda seckamo tikvičkata na kocke. Evo ovako. Krupne kocke, kao tetratkate iz matematike. Retko ko voli matematiku, ali zato svi vole da jede, da papaju. Kad smo završili sa tikvičkata, onda produžuvame sa modri od patliča. I njega seckamo na kocke, ovako. Na kockice krupne, isto kao tikvičkate. Najbolji prijatelj na ovako isečkanata tikvička i modri od patliđan zna se tko je. Maslato od vitaminka. Stavimo malo od maslato u tavčeto da se ugrije. Maslo nam se već dobro ugrijalo. Sad ćemo staviti sečkanata tikvička i modri od patliđan da se malo druže zajedno i da se lijepo proprže. A sad mi da se vratimo na našu sicilijansku kaponatu. Kad se tikvičkata i patliđan dobro propržili, onda dodajemo u tavčetu jedna piperkat. Sečkana sitno, naravno. Da se i ona lijepo proprži. Na kraju dodamo i domatni sos koji vi možete sami napraviti, a možete ga i kupiti. Sve ćemo to lijepo promešati i ostavit ćemo to da se kuha dok ne postane sos. Sos od sosa. Aktiviraj se so Aktiv, bomboni so vitamin C i guarana za poveće energija. Od Vitaminka. Kako ide dekoracija? Sirenjetog ostavamo na činija i okolo nego isturame od sicilijanskata kaponata.
A da bi kaponata bila još ljepše za očiju, dodao sam malo maslota od bosilekot, a na kraju preko sira i malo crne soli. Preljepo. Za burata mozzarella vi je potrebno mozzarella burata, malku svježeg bosiljka, jedna tikvičkata, jedan modri od patliđan, jedna piperkata, domatni od sos, malku ulje od bosiljka i crne sol. A ako ste popili malo više kao naš Dončo, ne možete kuhati. Naručite si od Equilibrium. Ajde be, Mario, še napravi su to sirenjato za meze, da ne ja moziš kralata doprava. Ja, rekao sam vam da za ovaj recept trebaše vam lijepo društvo. Ali kako i dalje? Oprosti da si malo više čekao, ali isplatit će se, vjeruj mi. Ами, to doprava treba da se dokaži. A što je ova be, Mario? Ovo je burata mozzarella sa sicilijanskata kaponata. Jel ti se sviđa? Ами, ова не е убавото мезе, што го имам досега јадено. А како се прави това, Марио? To ćeš vidjeti u mojoj emisiji Kujnete na Mario. А ти да сплескаш уште едно вакво исто? Nema problema, meni je zadovoljstvo to kuhati. A nadam se da ste vi zadovoljni od današnjeg recepta. A za poveće recepti gledame se vo naredната epizoda. Bok! Ама јас мислев денес ако мој това. Evo da odmah.